megalayapost.news. Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKJGP Nongpo Circle mentaksi kelalait banyak kenduk ia ke District School Education Officer DSEO wat kepada iru ke Joint Director of School Education and Literacy Riboy District ban pensengo halor ke jing belami na ke jing bom ai transfer certificate de school berper kani ke transfer certificate kalong ke kot ke bokongsan bahan na bentagi kena ki bakwa banlet rong school syak ki pat ki jaka puli ka kenun FKJGP ke bela ilam do General Secretary ke FKJGP Nongpo Circle uba precious kemdet kila aru ya ke dorkas jaka DSEO ke Ruby Zidas hakba kila dawa ban shimkhia mardo ya ke jing bom ai transfer certificate de school ha ke dorkas lapan paushai ya ke jing ki bagi kena balada kimyo ya ke transfer certificate kinam yo ban rong school syak ki pat ki school baki ang not banlet ha bakren halor kani ke bentau uba precious kemdet ulong baka DSEO ka Ruby Zidas kala ai ke jingkular ya ke FKJGP bakan shimkhia ya ke ni ke kam bakan penmiru ya ke jing betha syabarok ki school hari boy district badiban ai ya ke TC syaki kena ki badan jingtmu banlet syaki pat ki school kani ke senjam kolong man pentikana bagi kena kinom syak penwet ha ke baide baka jingpuli jungki ini nak kalian jong ka FKJP Nongpo Circle das ni lawan ban kendu ya DSEO din gajing ujuar ke babun nak kalian jong ki kmi ki kpa bat ki bahing masem yang ki kena school halor kajing kidon ki school kadu kat ne ki school ki bak ITC ya ki kena school ane ukta kim ai atau open number te teng kajing pemiot TC jong ki kena kapen sem sitom ya ki kena school bakin de ki school nama ki school kam da TC ki namla ki admission ma te ngira de bi kala ba kajing kendu jungi bat imadam ila ai kata assurance ba in simkhia halor kane ka benta ba I na jong I in pa kan notification sa ki school ba ki de ban ai ya kata ka transfer certificate ba ki kena mo so mentali bun kajing bamiot TC ki kena ki poi pep school no namar ba kim wan ban chong hatu school te ki chwa ban le te ban le chawi school ro kim yo nambar ba jing bamiot ya ka transfer certificate te ngiru nagaliang aseng nyai budin kalau kani ka benta but nagaliang jong ki kmi pa ki de ban pada kidon kum kita ki school ki ba mai kita ki TC ane kita ki pen number bakin pentip ki kaseng ane kin wan sapo DSEO bakin pen ai ka jing ujur kalau kani benta megalayapost.news.